Makala molao wa go legile barafi ba dizamazama ba 40 go tswa ka metseng ya go ipata le moepo ya Appel a Talk le Northern. Barafi ba dizamazama ba šomiša diririšwa tša maemo a godimo go rafa chrome le platinum. Nakong ya ge maphodisa a go lega dizamazama ba tšere dikgerekgere tša theko ya godimo go bala le dilori tšeo di šomišwa go rafa. Badudi go tswa ka metseng ya meepo ba re go rafa ka mo go sego molaong go amile gampe tikologo ya bona. Go šetše go na le bana ba ile gore ke bolalweng sogana jalo le ge nka sentšhe maina a bona ka ra ka kgona go kopana le batswadi pele ba šetše ba ile ba wela ka kwa metseng. Mokgatlo wa go emela metsi ya moepo go tswa ka seleteng sa Sekhukhune o bolela gore barafi ba dizamazama ba pitimetša badudi ka go ba tshepiša mašeleng. Seemo se se leng gona ka Thoko ra se tseba ga se dire fela ka Thoko se dira throughout the Eastern Limb. The problem with it ke gore e tla le ditlamorago tše e le gore di gabotse environmentally. Maphodisa re ba na le mananeo a beakantšwego go fediša le go golega barafi ba dizamazama. We conduct disruptive operations from time to time. We are assisted by our crime intelligence and we make sure that there is high police visibility. Melete ya meepo ya dizamazama ke tlhobaboroko e kgolo ka seleteng sa Sekhukhune. Badudi go tswa ka metseng ya Appel ba dirile boipiletso go maphodisa gore ba tiiše letsogo go lega bao ba amegago. Ke Mahlatse Phaladi wa ditaba tša SABC a Thoko.